салом алейкум бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз як ҷавони варзишгари бо истеъдод дар ноҳияи Фархор кофтем ёфтем ва хостем ки ин бародарро тамошо кунем, бубинен, ҳаловат барем ва ин гуна барои дигар давлатҳо ин бародарро тамошо кардан чикор мекунем? Якум лайк мемонем, падилица мекунем ва дар пешатон кадоме бошад гап мезанед, дар ҳамин видео лайк мемонанд ва баъдан мешинем ба ҳазур тамошо мекунем. ҳозир сухана ба ин додар метем, коргари мо аст ва ин бародар варзишгар аст. Марамат. бале, бинандагони муҳтарам, чунки гуфтам бо шумо ҳастам, банда Муродзода Ҷамшед ва мо кормадони шабакаи иҷтимоии Ҳамнаво нақша дорем то дар оянда беҳтарин наворҳоро ва беҳтарин истеъдодҳоро рӯйнавор биёварем ва яке аз онҳо имрӯз рӯ барои шумо истодааст. аз ҳамин лиҳоз паделица, лайк ва суханҳои хубро дар комментария фаромӯш насозед ва инак худи меҳмони барнома боз ҳам хубтар худро муаллифӣ месозам. марҳабо. ман Аҳмадов Рамзиёр, сокини ноҳияи Фархор. хоб ман муддати чандин солҳост ки варзиши ҳами гимнастикӣ мақсад қарор дорам. то имрӯз ягон кас ба ман ягон ҳеҷ пешниҳод накард. кормандони Ҳамнаво омаданд ва гуфтанд ки мақсад биё як истеъдода нишон дед. ман ҳам бо ҷон дил қабул кардам, чунки мехоҳам ки тамоми рӯи дунё ин маҳорати маро бибинад ва яъне лаззате аз ман гирату ва ҳамин хел шояд ягон чиз ба худаш аз ман гирад. хоб ман бисёр мамнун мешавем агар чӣ кунем ки ягон лайк ё ягон партисия ягон дастгирӣ кунен, бисёр мамнун мешавем. ҳозир омода бошед, ҳамин гуфтагиёро кардагӣ бошен, яъне лайк, падилица кардагӣ бошен, мо сар мекунем. биёед. хуш, ҷамшедҷон, чӣ гуфтанед дар ин бора? гуфтани ҳастанд ки рости ин гуна истеъдодро бори аввал мебинам ва рости гап, бале, дар Фархор ин гуна истеъдод бошад. манам рости гап дар ҳайрат мондум, дига ҳеҷ гуфта наметонам. харобиро бинед, лекин барои харобӣ ҳаракат кард. чак як қарсак бизанед бачо. хуш, Рамзиёр, ҳозир ҳамин қадаре ки ту нишон додӣ талант, ягон чӣ ҳис мекунӣ дар вуҷудат? мисол хита чӣ хел ҳис мекунӣ? худамро беҳтар ҳис мекунам, чунки мақсад якмин бор аст ки ман хел мақсад группаи Ҳамнавода мақсад чӣ мекунам, коркард ҳастем. хоб акай Рамзиёр, дар таҷрибаи зиндагии шумо ягон мартаба шуда буд ки масалан дар ҳамин гуна амалҳо ягон хатарро эҳсос кардед? яъне ягон ғалтидагӣ ҳастӣ? албатта, ҳатто ғалдам ҳуш аз сарам рафтагист. хай кор шидания ё хи кор мақсад то як мақсад нағалти ё нашкани ин кор намешавад. не ки хоб аз шумо ҳам хел гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи чиз мешавад. ҳаракат кардан дар кор, тарсидан дар кор нест. не ки ҳаракат кунанд ки ҳамин корро наметонанд накунанд. тавсияшон тавсия метиҳем ки агар бисёр хоҳишманд бошанд, роҳош ҳаста ки биён бо мақсад меомӯзонем. кадоме ки айноми канали мо гап зана дастгириш мекунӣ, нишонаш метиё. одаме ки ира натона айтани ростига ма мондаштим, барое ки қадари то худ ман фикр мекунам ки мезанам метонӣ чандта нишон метиё. дар ҳақиқат истеъдоди хуба ин варзиш гараи саломатия, лекин ман фикр мекунам қадаре ки кас одам монда мешавад, танаш дарманд мешавад. фикр мекунам ки омӯхта шидаги ин ҳисоб ҳис намекунам. хуш, ҳозир навбати чие? ҳозир навбати мегӯянд ки якчилика бори хеле на мо ҳам метавонем мисол якчилика мигзада якчилик хати мақсад переворот баромад. ба якчилик переворот метавонем. ин хел масъала бебинем. ҳозир хай рафтем тамошо мекунем.
بچه همین تمام کرد ترسک میزنیم بچه ها که چقدر تلنت تو راه مقصد مقصد چه سر سونه تمام کرد ترسک میزنیم دکا هم کسا خوش حاضر باز یک بعد چیلی گفتن پریوارود کرد که میکنم که دیدن و با منتج کتی ایپش میورمش یعنی که بعد چیلی بر آمد بعدا چیکو کرد تو خورد و حاضر باز چی فرو کردن میتونیم باز حاضر با یک دست مقصد هیلای موری عاشق پیچون یعنی موری عاشق یعنی پیچون بله یکی ما شما رو ناراحت نمیکنیم از بس که قدر مینت میکنیم مونده میشه کانتات استراحت میکنی برای این را دیدن از لایک مونه پدلی سکنن از با دوام داره باید تذکر داد که پس از چند لحظه بینندگان عزیز یک استعداد دیگری اکر رمزیار رو میبینیم که واقعا این از همه عجیب است سنگ رو مثل ارد میکنن دوستای عزیز وزیر چخل که دیدن تورنیک زد خیلی نمایش کرد در حقیقت مردم حیران میشه برای که یک خیلی آدمایی هسته یک تورنیک زدن نمیتونن و همین خاطر ایش گفتم کم تر استراحت کنه و یک استعداد دیگه داره یعنی که سنگم میزنم میشکنم حاضر در چشم این همه قودم حاضر پشتی کامرا دم آدمو هسته این دو درم خودش یکم میگیره سنگا رو میزنه برای باوریش میزنم مقصد در حقیقت سنگه باید که نگین که مثال سنگ نم خیلی کلیکه کیمچکه خیلی گم نیسته بگی دو در همون یک به سنگ را بیا یک پیش بگیره سنگ همشون سنگ های اصلی هستن نه که همون را با مرا بعد دستی خودت بته ما ببینم مقصد یا اون جای این وایش نیست دوستون حاضر ما یورا کدام میتونم رمزیور دام میتونم رمزیور محرمت اکی استعداد نشون بده اکل یک بار این استعداد سنگشکنی نام دارد راستی گپ من یک احساسات عجیب مرا فرا گرفته یکم بار دستین خود بله ما هم یکم بار دستین بسیار عجیب است روش بیا ما دستوت علا خونم چکو که اون دست نیچی نکه ایچی نکه ببینه اختون سنگا را بینندگان عزیز رنگی ارد میشه من گفتم شما را پره شید اینا سنگو همون سنگه اینا نه شکسته ایش با معلومه اینا نگاه کن الان میپروزم راستی گپ زد دود برآمده است ما در حقیقت حیران شدم من باوری نداشتم که هیچ ما در تلویزیون میدیدم در شبکه‌های اجتماعی لیکن در حقیقت ما گفتیم همین استعداد در نوعی فرخور یافتیم اینا رحمت کلان میگم برادر سلامت باشه وزیر اون نامه دیگه میکنی برادر جون دست در نکیست نه همه سوزه میریم نمیکنم دست خطی زد نه با هم که کامera رو نمیکشیم میریم صحیح راست میگه پیش ما این دوستای عزیز از پیش نوار گرفته استیم نه یا بچه دستش نکنه دوده بس ای بله همه اینو از قفای کامera گپ زده استند مرحمت یک قرصک رمزیار شما در سنتر ایجا گوت تالنت اشتراک میکردید فکر میکنم سازوار جای یکم میشن همین خنک بله برای که این گونه استعدادهای جالب یک چند استعداد از جمله یک نفر این کار شوخی نیست کار هزل نیست از همین لحاظ ما در آینده با شما موفقیت رو خواهان هستیم رحمت کلام که شما با ما هستین ما هم حتما می‌داریم با مقصد در کانال شما حتما با دستگیری میکنیم بله رحمت کلام